Lapen nilong gelle dal bukan ya perang tamay pulo. Prime Carby lapen Victor Baba tamasi nili Chegou a gelle dal hora. tamay patik lo. Solta o som. Chegou a Lasi hora. Solta o som. Chegou a hora. nalutom nilong Solta o som. patudunji pulo tang te nalutom Chegou a hora. Solta o som. Prime Carby ma Victor Baba tum along friend request damot. Alang litum zami nili panang pa tong po. Asi pinangwe mana pinilo pinay video lang mga nili Prime Carby age may di tami nang pipon po lapen Victor Baba si tami age may di tami ni pipon po. At sila tumasin nili gille dar patik. Nang latumang sila tumbay niyang bong pan malang man nang latum batu nang ninghang latum manang si pareng po latang te niligil long tulong po. Sejur po tum nalatum game ID tok pancir di dingoy nili keceng si Prime Carby age may di sinabi po. Tinan ko kay Prime Carby si tami offline lang yo. Ini gille dar patik ke Prime Carby binong Victor Baba tumasi patik si tami bang thom si tami on offline situ latung bang bang po. Tami latung bang weng ko ni nang latum man game ID nang pibom po. Keceng si kila Prime Carby lo. Lang li level tami 57 bela. Asilay lang mang level bang lang nilo. Lasin nili long nang patudunji ninghang tum an si tami la Prime Carby agil putu pusi putu game ID non. Game ID bang ni nonang taman po. Airport tok po na day. 1061849256 lagay Prime Carby laday. Muna lutom Prime Carby han friend 8 non. Apar kaya nalutom Prime Carby nang ben chingkit hanon FF Ingleng agil long tamin nili dodoning tung busamit hanon mo lang litum nang pasitong po. Lapen putot dito lang. Putot bang ke Victor Baba. Ang litum lalong sa tami danta chok friends sa tami alang libang 64 level no. Lapen na lang agam may dis tami nili nang pipon po. 6151158759 alang long le friend tam sa tami chok lo. Mo lang pan po non FF Ingleng long niligil test tunji pulo te chok lo. Alang litum nang puchitong pon po nilipan. Lapen dito lang. Labang ke binong lo day. Nang litum labang at thom along le friends dam sa tami chok lo. Lang pan po non FF Ingleng pan chitong pulo te chok lo. Binong age may di bang ke tekta teklo iyo. Ala kapine background e biglang tiba masi. Chok lo la binong pan may mo ni description nung IDP pondet po description nung sa tami check po na tami chok lo. Kasi jar po to patun jining tunghang an tun sa tami alang lituman friend request non. Friend request adlo polo tang de nang litum FF Ingleng long gel test dunji po non. Alang litum nang puchetong pon po.